Kikatalimang silipan ng bayong Reyna ng Mutya ng San Fernando 2025, kinistorya ng Patricia Mamangon. Opisyal neng pinili ing Reyna ning Mutya ning San Fernando 2025. Benikwa king Corona, ijemay mangulabnan ning Barangay del Rosario. Kay bating pabula na serye dareng aktibidad para king Mutya ning San Fernando 2025, genapan niya yung coronation night inyang Webis, May 29 king Heroes Hall. Samantala, kabilang naman kareng sinambuta kandidata dina Angelic Cortez ning Barangay Alasas bilang first runner-up. Second runner-up naman ni Angelino Campo ning Barangay Pandaras. Third runner-up, Emira Faith Alejo ning Telabastagan. At fourth runner-up, Ifreya Chanel Simbulan ning Barangay Kalulot. Metong ya kanong patunay iti, king Leguan at talento dareng Fernandina, apapakit king Pakamal, king Kultura. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, king Balen, susuyo.